Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Ku lo chuha vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post kambe nqambi yona a yi chuhangi. Hikokwalaho ka ndzi vula leswiwani ke i ku loko hi langutini swi tikomba nga ku vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va vula leswaku Limpopo Poison va hlangane hi vito ra munhu, va hlangane hi vito ra Mr Post. Xikongomelonkulu xa vona i ku va va wisa xiyimbeleri Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku ri na nkarhi walowo ya wa Tim Shirimani a yi hlangane hi vito ra Benny Mayengani the President, kambe sweswo a swi nga chuhisi nqambi Benny Mayengani the President. Va swi kotile ku va va lwisana na Tim Shirimani. Se na sweswiwa ndzi vona nga ku xiyimbeleri Mr Post vona a va chuhangi. Hi ta tsundzuka leswaku ri loko Limpopo Poison yi nge se vuyelelana, Mr Post hi vona a va koxa swinene leswaku va lava leswaku vanhu lavanharhu va hlangana va tlhela va tirha swin'we nakambe. Se tanihi ku Limpopo Poison se yi vuyelelanini naswona va tirha swin'we, hi vona nga ku hi leswi tsakisaka xiyimbeleri Mr Post tanihiloko va vulile leswaku ri ni va lava va ri vanharhu. Leswi swi vulaka leswaku ri eka xiyimbeleri Mr Post ku va vakulukumba lavawani va kumeka va karhi va tirhisana swin'we tanihi Limpopo Poison a swi va chavisi sweswo. Ku nga va karhi ku chava vaseketeri kumbexana ku chuha vaseketeri, vona tanihi xiyimbeleri a swi va chavisi sweswo. Loko hi hundze eka leyo hi fike hi vona xiyimbeleri Nomonde Roger loyi a nga toloveleka ku va a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post, naswona u fike a tiveka swinene hikokwalaho ka xiyimbeleri Mr Post. U tivisi leswaku u lava ku ya humesa project hikwalaho ka n'hweti leyi hi nga eka yona nga n'hweti ya Hukuri. Xana u ta lunga ke ehandle ka xiyimbeleri Mr Post? Hi ku swi tikomba hi nga ku eka project ya Nomonde Roger leyi nga ta huma xiyimbeleri Mr Post va ta kumeka va nga hoxangi xandla, naswona swi tikomba nga ku hi nkarhi lowu Nomonde Roger lava ku humesa hi wona i nguva ya khisimusi, ku ri ku na xiyimbeleri Mr Post na vona va ya humesa hi nguva ya khisimusi. Le ndzhaku le Mr Post na Nomonde Roger a va tshamangi va humesa hi nkarhi wun'we. Se swi nga va swi karhi swi vula yini leswiwani ke? Swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri a ka ha ri na vuxaka exikarhi ka Mr Post na Nomonde Roger ke? Hi ku swi langutela kule swi languteka hi ndlela yaleyo, kambe hi ta swi tiyisisa loko se ku ta ku hume vuxokoxoko bya ku kombisa leswaku ri i va mani va nga hoxa xandla eka tiprojeke ta vona, ka project ya Mr Post xikan'we na le ka project ya Nomonde Roger. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.